Jebem ti, odsvem ti majku, pičku. Jo. Pa šta ti je? Ti zapalio se da Bog. Bog ti Boga nisam. Evo, ovo je svećica. Domo zgodno šta ti je. Šta se ovo desilo? A radio bio je. Vidite, da se zapalio. I koga sad 12 sati noća da nađem jebem, da li ima kuća, jebem ti suba, pičku. I baksu za... Ide da nađem sad kuću. I nema ništa. Lepo mi Čiča reče. Idi glavnim putem, a ne ideš ti ovim buđacima ovdje. Vidi gdje je svetlo, gor pički matam, sad ide. Nema samo u kuće jedna. Zrača ne smijem duđe. I jebem se. A šta ti se? Jebem ti Boga. Nema šanse. Najebano čas je. Onda ostaje samo mobil. Svetlo, ne znam da kapije ovdje, šta da radim na čas je vidjeti. Koliko je? A, šta ima ovdje? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Kako mogu da vam pomognem? Ja sam ovdje, motor mi se pokvario, skrenuo sam sa glavnog puta ovdje na sporedni, to mi se pokvario pred vašim dvorištem. Motor mi se pokvario pa ako imate neki telefon da zovem pomoć, da vidim šta radim, da popravljam to. Vrlo rado bi vam pomogla, ali nemam telefon. I nemate telefone? Nemam telefon. Nikad ga nisam ni imala. Moj pradeda se plašio telefona i nikad ga nismo imali. Trebali smo da ga uvedemo krajem prošlog veka, ali se moj pradeda zarekao i rekao je da nikada ne uvodimo tu spravu. Smatra da je telefon đavala rabota, kako je govorio. I kada je preminuo, mi više nismo htjeli da uvodimo telefon. I šta da radim ja sad? Ne znam. Vjerojatno se skrenuli sa glavnog puta. Sa glavnog sam otišao na sporedni, reče mi čovjek. Izjeba se ovdje, ali rekao nemoj ići, kaže. Ja majmu rekao daj bliži put i popari se sve dobro. Pa znate, ovdje retko ko zalazi, ja ovdje živim sama, znate, i... A vidim, ja nema ni jedne kuće. Ali, gdje ste se zaputili? Krenuo sam vamo pred Crnoj Gori, prema Žabljaku. Znate, gospodine, jedna porodica je nestala. Da li, ne znam šta da radim sad ja. Da li ima li gdje je hotel, neki motel ovdje, nešto? Znate, gospodine, ja sam jedina ovdje. Znate, moji preci su se ovdje doselili sredinom 15. veka. Uf. I mi smo jedini sami, znate, moj čukun deda je volao mir i tišinu i nije dozvoljavao nikoga, zato smo mi ovako okruženi šumom. Jedini put vam je da prođete sada moju ispod kuću, da krenete šumom do jezera, preko jezera Stari most, onda ne idete na cestu. Jo. Da li bi mene mogli da pustite ovdje do sutra, da prenoćim, do zavida? Ne mogu šta radim na čas. Jo, znate, vrlo rado bih vas primila, ali ja ne primam goste. Ja ovdje živim sama i nezaštićena sam i uplašena. Dobro, već kad ste u takvoj nevoli, u takvoj situaciji, moja vrata su vam širom otvorena, izvolite.
Hvala vam što ste me primili u kuću. Hvala vam mnogo. Slušam muziku. Izvolite, sedite. Hvala. Izvolite, sedite, gospodine. Lepo vam je ovdje, kako, znate? Ja, znate, ja živim sama i malo je se neuredno. Otkada mi je pravo i čukumalo preminule, ništa nisam sređivala. Kuća je jako stara, znate kako je teško sa starim kućama. Veoma je teško. Ja počistim ono otpadne, ja zašim, ono se pocijepa, svuda duva promaja. Ali znate, nekad ljudi puste korane i ne mogu otići. Mogla sam ja davno da napustim sve ovo. Mogla sam da se udam, ali ja nisam želala. Znate, mi u našoj porodici veoma poštujemo naše pretke i naše ognjište. Tako ti je. Kako je vaša situacija? Kako ste? Ja sam iz Beograda. Ja, znate, a gdje se nalazi Beograd? Pa sam, kako vam ja sad gdje se nalazi. Znate kako ja nisam mnogo u životu putovala. Veoma sam retko izlazila čak sa svog imanja, znate. Mnogo sam žrtvu dala svojim precima. Pa? Zakla sam se svojim čukumbabama. Razumijem vas u potpunosti. Izvinite, a šta mi je palo na pamet da se zaputite na tako dalek put do Crne Gore sa motorom? Šta ću ga krene si roditi tu da ja idem tako s motorom, nego znate 50 baksu, šta ću naravno. Je mogu da pripalim? Samo izvolite. Znate, moj čukundeda vojni smatrao je da cigarete leče pluća, pa je zato pušio. Inače, mi smo nekada imali velike plantaže duvana i jao kako sam nepristojna. Ja vas nisam ničim ponudila. Ja, izvinite, imam samo da vam ponudim engleski čaj. Koliko je to sati? Da, obično pred ponoć pijem čaj. Mogli smo da pređemo u salon? Sam konobar po struci. Sješćemo u salon. Da. Izvolite, sedite. Izvolite vaš čaj. Hvala. Malo prije jedan čovjek sam stao bio dole. Kaže da je jedna porodica da je krenula isto na odmor ovako i dole pored jednog jezera, skrenuli sa glavnog puta i Da? nestala. Da, čula sam za taj grozni događaj, to je veoma strašno. Otac, majka i dvoje djece su nestali baš ovdje kod nas. Znate, ova gore šuma je veoma opasna i jezero je progutalo toliko ljudi. Kogod krene sa glavnog puta ovuda misleći da će pre da stigne, veoma se prevari. Znate, šumski putevi su veoma opasni. Nikad ne znate da li će pasti neko drvo, da li će tu upasti u živo blato. Veoma opasno. Strašno sam se nasikila. Živite ovdje sami? Nažalost, da. Znate, moja priča je veoma teška. Ja sam siroče, znate. Moji roditelji su se rano uzeli. Nakon mog rođenja su tek pravili svadbu i istog dana, kada je bila svadba, oboje su upali u bunar i udavili su se. Joj. Brigu pre meni je uzela moja prabaka i čukumbaka, njena majka. Veoma su dugo živele, čak 140 godina. Čukumbaba živjela 94. One su me odgajale i živjele smo tako dok ona nije preminula. Tako da sam sada veoma sama. Nikad se nisam udavala. I tako mislim. Pa imate namjeru. Pa sam ti rekao, ja mog čoveka još uvijek tražim. Znate, brak je institucija koju ja veoma poštujem. A koje ste godište vi? Pa znate,
pošto ovo je veoma pusto mjesto, ja i ne znam kad sam rođena. Mislim, zapravo ja knjigu rođenih i nemam. Ovdje jednostavno živite i umrete. Samo što smo imali sreću da naša porodica živi veoma dugo. Da. Niste mi rekli vaše ime? Pa ja se zovem Dragutin. Draža me zovu. Draža, ja znate, mi u kući nikad nismo volili to ime. A vaše ime kako je? Doksija. Ime sam dobila u mojoj pokojnoj čukomati i ona se zvala Doksija. Doksija znači doksija sunce. Mada, moj prijatelj se u zadnje vrijeme veoma plašio sunca. Ima ogromnu alergiju na sunce. I pege iskoče. Plašio se svega novog. Zato i telefon nemamo. Znate, ja televizor u kući nemam. Moj pradeda je smatrao da nama televizor i ne treba. Kada je televizor prvi put izmišljen, on je bio u poznim godinama i nas je zakleo da ništa od tehnike neće imati sem gramofona, znate. Da, pa do i gramofon je neka tehnika. To je jedino što mi u kući imamo od tehnologije. I ja uživam dok slušam stare ploče. A struju kako plaćate? Pitali ste me nešto? Da, za struju. Ko vam uplaćuje ako vi ne idete nigde? Pa znate kako? Razumeš? Ovo je mala elektrana. Ja vučem struju, to je vrlo mala. Malta nije vodenica i prava je sreća što je sada imamo struje. Ha. Inače koristimo sveće, znate, i također bio isto. Moj čukunin je također bio protiv struje, ali na kraju smo ga nekako petili. Smatrao je da je to đavola rabota i smatrao je kako je moguće da vatra dođe od kuće do kuće kroz kabel da ne zapali kuću. 200 vati gorite. Slab je to napon, znate, još kad duno oluje, pa kada neko drvo padne preko kabla. Ja ovdje sama. Jednom sam se zaputila do obližnje te elektrane koja je u susednom mjestu. Morala sam preko šume da idem, pa onda čamcem preko jezera. Veoma je teško. Imate sreće što ste naletali na mene, inače prošli biste kao porodica, tako je. Kako vi znate sad za... Molim? Kako vi znate za tu porodicu, stvari? Mislim da bi opet prošli kao porodica, mislite? Pa rekla sam, pa nisam rekla da znam, ali pretpostavljam kogod se iskupi ovdje u šumom na ovom. Pa da, ali od koga, mislim, nastrada? Postoje divlje zveri, postoje živo blato, jezero, mislim, jako je teško izvući se odatle, da. Imate sreće što ste došli kod mene. Jedine informacije dobijem preko poštara. On mi je rekao da je jedna porodica nestala. Jako sam se nasikirala. Mogu da vas pitam nešto? Slušam veoma pažljivo. Mogu li ja da prenoćim ovdje kod vas? U sobi ovdje? Pa, razumi se. Znate, imamo 12 soba plus trpezarije. Sve sobe su sa francuskim ležajima, a la Pompadour. Jo. Znate, taj namještaj sam kupila posle smrti mog čukuneta i pradede, jer oni to ne bi dozvolili. Smatrali su da je Francuska veoma perverzna i da odakle dolazi francuski poljubac i sve to. A u našoj porodici nikad nije bilo seksa i nikad. Jo. Da, ali imate li šta za večeru? Ja se izvinjam, nemam ništa za jelo. Danas nisam ni vatru uložila. A šta vi jedete? Ali sutra ujutro ću doručak da spremim i tako. Molim, šta ste rekli? A šta vi ostalo jedete ovako? Ja jedem makrobiotičku hranu. Meso ne jedem. Znate, jedem u stvari posebno meso. Znate kako? Danas nisam ni vatru uložila, ništa nisam spremila. Ne znam samo da li mi je šta ostalo. A šta ste vi jeli danas? Znate kako ja se hranim veoma jednim retkim režimom ishrane. Skupljam tako, lovim po šumi, znate, dede me nauči da lovim. Imam i pušku.